Friday ingke friend chung sengtini nailene sini oro pre-matric scholarship tai post-matric scholarship ni bagai taklai 2021-22 বছরনি যে শিক্ষা বছরনি যে scholarship sengjakha miya 10 tarik miya ni simino sengkha friend chung ingke jara students jor college poritongnai rok 9 ni simi 10 11 12 ayang joto college joto diploma khaitongnai rok ITI hindi joto PTI joto nursing poritongnai rok ni bagai scholarship sengkha miya 10 tarik September ni simi sini 15 tarik December jora cholinai o scholarship norok o 15 December ni bisingo norok complete khaibedi ingke norok ni apply khaipemani pore bo norok ni mobile number rok kaham ke tondi hailangka no takhladi mobile number rok jate sob somoy tongna jat amhai khikhladi ulo je kono bejalangi bo mobile number thik tongha angke correction do khlaimano angke norok obo khlaipemani pore bo norok ni mobile message phaitongnai norok ni institute level verification da angka institute level verification nai 31 January ni bisingo complete ngwainai ar pore district level verification nai institute level ngmani pore 28 February ni bisingo ar pore state nodal officer ni verification nai 31 March ni bisingo ar pore final verification ngmani pore stipend mano ge friends ong thanai bosoni bu koekjon amai atongko pray 80% am hai manjak tai 20% tongko mai ko borong ni kuno mungsasuk pending phan mano mannai amhai sajak tongo ingke friends ong norok ojago apply khani thang ke norok ni ST certificate jesikun nangnai ingke semono taburom ni nang 10 ong ke 9 ni marksheet nangnai nang tabuk 9 ong ke 8 ni marksheet nangnai nang tabu 11 khainai ingke madhyamik ni marksheet nangnai ingke norok jara katal khaini thangnar norok ni marksheet ST certificate income certificate norok ni photo norok abo upload ma khlainai apply khaipuru ingke jara chakri khai tongnai amai ni nokni student rok hingke norok ni salary certificate nadi hingke friends ong norok o document upload khayoi baksa apply khlaio abon bagai baksa cancel log ngi thango hingke norok apply khlai puro norok ni o document dok upload ma khlainai hingke renewal log hingke o jago apply upload khaina nangi hani sawo haipano jodi khainani sujuk tong hingke khai ready hingke jara norok baksa bonafide norok puila registration khailkangke bonafide download khlainai school ba college thangai headmaster ni wo soinaoi bonafide upload khamen pore norok final submit khladi bonafide boridi hingke romdi o jago baira o thangi pori tongnai rok nini nursing hindi B.Ed amhai rok pori tongnai rok D.El.Ed khai tongnai rok norok takalai hingke agi hingke jar subdivision ni under ni ST welfare office joma marwo nor tabuk hingke amhaiya jar district education office taburom di district education office jemon rom di West Tripura ni district education office bo jaga Agartala bo norok maranai ar pore sibai jolan hingke bo jaga bo Bisramganj bo khwai ningke khwai district ono amtike jar district ni head DM ni head mane district ni sodoro norok ni district education শিক্ষা দপ্তর ni je education office ni office norok marnai ingke norok oro sajak norok apply khlaipuru nong ni bank account o kaham ki norok kisa bulung yatike apply khlai di hani sabo ngangke omongkha sengkha norok joto nono share khlai di joratong sini khlai bai di ingke jodong tagphon kagos rok ready kre ingke kagos rok tagphon ready khlaiman ko norok ni omongkha apply khaina ningkha 15 tarik December jora solinai kuno kudinani nangya asuk kagos thik khlainai order rok go jodi bul tong hake order rok correction khainani pano sujuk tongkho friends ong nongni account go bul tong hake account correction khainani sujuk tongkho tabung norok jodi bul lok tong hake correction khlainani star khlaikibdi bul lok tong to norok apply ta khaidi bul ke correction seng khlai pai pure norok apply khlaidi ngake asungno information norok o information jotono share kaidi Angkai asungno teusi jotono hana hai hambai